Dr. Monda esengenche mangana agenrete kauti eto ya Bosongo. Negi agatato etu achire gaiga osabere kauti eto ya Bosongo. Esengencho amangana agenreto roro tali mangana maya. Amangana agenreto tali mangana maya. Inuna wanaichi emwa tochorete una tore gaiga togende toba kolere gasi. Na ene litoro chama gana osaleka weikato chamo toikaranse tokuane torolenga kitokoronge ya mangana ayo. Igo icheko basaba abantu ba minto. Uno mwana yo minto zaira tebire. Etu achire gaiga osobuya. Tumekuja hapa ili tuweze kushirikiana pamoja kama jamii ya Omogusi. Tumekuja kwa kanisa tufanye maombi. Tumetembea na deputy governor wetu Mheshimiwa Monda, tumekuja na yeye pia tumesema afanyiwe amasavo. Kwa sababu amesumbuliwa sana katika kaunti ya Kisii.
Kwa hivyo tumemwambia ile itakuokoa peke yake ni amasabu ama namna gani? Kwa hivyo tumeenda tumemfanyia masabu, hata nyinyi wenye hamkwenda kanisa na nyinyi pia tumewafanyia masabu siku ya leo. Asante kile kando. Ena ateba iga. Ona roti mana ko ena kisiasa wakwa. Haya, leta hayo yote ile Nairobi. Mona yako yona ngamo leta ni chigari chinyengene president gama friend acha akora ngaba. Wasema na wameto. Erebia wasere bobe. Omugaka monda etoko koirani. Moko gendera gwetana, monya gwetana. Asa mo gwetana, moetanamo bakemia ke 5. Wasema na wameto wapi? Erebia wasere bobe. Lazima mukore miaka 5 ya ino mukore gasi yamo abantu barigerere 2027 bakoramo isaine sawa bakoramo isaine wasema na wamedo wapi wanataka maganayo bana abanja maganayo tianda soko abasae tingo kutumia kuna mwanasiasa njosoro otiko sale mukutano wo mwanasiasa onde ile tabiembe ayena mwago na kenyirukia go lolo le lwago ekera wakorabo reba ni tinago tuma mwana uko naye umwana uko kwanza ko na grass money ekera wakorabo igo I am telling you mura yone bwensi okora buno cheiga onye ko ngange ayemera nje ndo gendo kyo akore nje ndo osara wame ndo no yone kagocha nere koraki moremereri motegerere mwa motegerere igo nere agende osara wame ndo